ljudi, danas ćemo igrati GTA. Kao što sam mi rekao, igrat ćemo GTA. Ovako, lako. Malo ćemo se... Ajde, deda! Malo da smanjim muziku. Roll out of here now. No, ovaj ćemo slučajno spalimo. Ne, mislim to. To volim. Anš. Mi smo glavni ovdje. Stare ruke. Is ending, and you're looking for the last same moment you ever knew. As if you are. What? My handy again! It is ringing! I am popular! Yes, can I help you? Ack, son! What are you doing? This music is terrible! Play some Wagner! Oh, Dad! Leave me alone! I'm busy! This is house music! You're so square! If you are going to be merciless, then play beautiful Wagnerian operas. Also, your mother found these pills, yeah, in your room. She takes them and is hoping she never talks. Ach, Daddy, you're ruining my vibe and you're diminishing my supply. Go screw you! House music is like the spirit. Some say it doesn't exist. Others say it is like everything else, only faster. Here is a record you will never have heard before. Never, because you're not worth it. No, you're not. You're bad. Bad doggy. In the corner. Dobro. Ajmo. Zabiješ. Vrat bum. Ako želite, imat ćemo neke misije. Ne, nećemo razvoj. To stavljamo za devojku, ako ima. Da se spašljamo. Da si rekao što treba.
ptice, ups, slučajno sam. Nisam taj. Kako baš? Ne. Neću. Ajde, držimo te go ovako. 6 kila. Ajmo. Neće. Evo ga. 1. Ajde drugi. Pusti me tu. Ajde. Teško je malo. Sreski. Ajmo. Ovako već može, ajmo. Ajde, dižba to. To je to. Toliko naše teretane. Eto. Oba, ne, nisi tačno. 30 kila, ajmo malo to sad ovako. Znači ovo se prvo zagrajemo. Ujmo. Evo malo jača snaga, ajmo. Ajde. Ajde, date. Ajde, možete to. Ajmo 20. Ajde, malo. 20. Ajde, to. Evo, hajde se malo istegnemo. Hey man, let's jump on this. Hey man, coming up now. Years ago. Uje. I pa ne znam. I tako ljudi se tiče ove prve epizode GTA San Andreasa. Tako da, to je to. Poz!